umuryango utabara imbabare Croix Rouge uvuga ko abanyekongo ibihumbi baherutse kwirukanwa n'igihugu cya Angola baheze ku mupaka imapa. Perezida Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yemeza ko ishyaka riri ku buyobozi ANC ryavuye mu cyo yise icuraburindi ryarimo ku buyobozi bw'uwo yasimbuye Jacob Zuma kandi ko rishobora kugarukana akanyabugabo rigatsinda amatora mu mwaka utaha. Muri Madagascar abashyigikiye abakandida perezida Marc Ravalomanana na Andry Rajoelina bari mu mihanda yo mu mujyi wa Antananarivo mbere y'ikiciro cya mbere cy'amatora perezida azaba ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 11. Komiseri w'akarere muri Tanzania yatangaje ishyirwaho ry'itsinda rizashakisha kandi rigafata abantu bakundana bahuje igitsina. Naho muri Somalia serivisi imwe rukumbi yo gutwara abarwayi izwi nka Amin Ambulance ubu nta nkunga ihagije y'amafaranga ifite ku buryo ishobora guhagarika imirimo. Iyo serivisi yatangijwe mu gihugu mu myaka 10 ishize n'impuguke mu by'ubuvuzi bw'amenyo.